400. 400. Hymn number 355. 355. Ep tau bun meng kama, teman jam saya yang alaka.
wang weibo sekonyu cha awa taulak. Ya yang yu fayo shanyai toinyu na semai. Adoma anyulan noman kong kemuda awang na Mother's yang selam Taitam nang. Teman mulan na yopotan bu ado nyulan Nyih Taitam kau wang moy mandam bucina teman mulan ide menyong faha. Waksim faang bu Reverend Pastor mawoyang KBCM Krista amailan sengai man balan ayi yonglan anyo wunkem oyonga yoi chingde yi okpa tani KBCM kumjingda ado Taitam omlak china pai bulan noman kong gumuda ado Taitam da pai buchina mungmaya bungau Taitam nang anyo tani bu Taitam samai bu Taitam anyo tani bu Taitam kau ngobu moy manya yanga yan oklak china teman mulan yopatan hasa awang na ado Taitam nang tawa tani chon dalak Taitam guneng KBCM Nyih Taitam Nyih 11 May 2025 Hipak 10:30 AM Ngaumak Humnon Yu Palak Chingna Nyih Kanlak Chingna Li Isaiah 49:15 Nyawele Lakpa Reverend It's Moba Pastor Chongba Chenau Yal Pangwing WP KBCM Y 1 Achau Lai Iyang Yoplak Pa Jai Nokto Tikon 2 Topu Sai Hai Takpalan Chingna Yoplak Pastor 3 Hem Cha Loklak Pumanok Choir 4 Lokngau Jainau Tonlong Youth Executive 5 Nyulan Chingna Yopuwilak Pastor 6 Kawang Ngau Ya Pelak Nyawelak Lakpa 30 minutes 7 Toijemba Yoblak Akung Singlak Ngaulana Yengolak sa program tatahe program number 1 ngok bukia achau lai iyang yoplak chingna paje nokto tikon dehi pakfanang Kawang da yop ema teni fa ngok teks Isaiah Afong tali matu aleng pan mapali mabu pan mawok ngoye kaneng hapoi Zion kadalane yungan pawa tuman veneto iye tuman pedeke tokai yungan pawa chan soko chawa yoi ha petolak hayang yoi pupu ha da yakan laka inyuwa yoi ha pe mayang ngoya boy tawa nang au piu yepelak Laihuya tawanang au piu pena yok tawanang men yakfa mongme nyandeke kawangau kaya molan boy manpa yop kene wang tang ngopu yungwan ba achaba ayen kawang tani nang achaba yang yebu ni KBCM nang hayam lan tu manda nang atoba hipak yang ayen amai moy manatamma nang khumjingda thuman paina tambu nang men yi luwa nang tamen yong bu ayong fanang tani nang achau khumjing yamma yipai okpu nang jing alo ni lan tai do nang ngoi kalak hipak ma imanu nang khumjing da pailak jinese ayen hai hipak amai nang fa tamsi achau ba khawang tani khadong nyuwa nyulan da menyong fa bu ni me KBCM Krista nang pumenok katalan tumaneo anyulanda menyong falak jengne hayanga iman jengne nang te yoplak jengne to mataitem ayong teman pai ngonang to kai sa amawanga chongpa woyanga to ba taitem namno chone Taiwan te wangtang achaba khawang nang ombu hayanga nang lamweibu ngokai anyena Oi pa nang sausan pa nang ngau ya pa ilak jenis timengok nang sausan pa nang ajonya I kaya nang tumanda nang ngau u yeng tampa hado chayang yoi ayen ma toine meang leng yebu chapong ya nang mabu moi man fai yan lang na toba Taitam nang lam woi fa
wang tang acoba kawang tani linglak chena saya apa ibu Taitam yang tuman ayen nang yak ta fanafa nang mabu moy man yue yenya ba Jesu Krista men yo poe tolan se uba nang monga yo amen Taitam panba yup tambu chingna tikon ba apa dan munyong fanang sa program da mantai ba hemlok lak chingna hipak yubu jehenau chingbai ida hipak fanang Hello, check. Mulan dan namai. Awang ne program ye phaya boy hipak yu buki aje hemlong lak jingna se hipak pha tamu jingna chairperson KPCM pastor ane pumai nokta mong mai bungau tau China tamdang ni ne se tania nyu yang ni khai me tau sa tau lok khama atau nyui da yong okpu nyulan atau nyui mengokpu nyulan ane kadon nyu mebuyana dai bu nyulan khongkum bu taman jingne tau hema dedicate meng hunang song jing title la song jing meaninga dunia da kiman duk thagilibi kiman ki thagilibi ma laga moram opore ikubi naide laga akta je itu karena itu song do amian yede kiman aja shop te tiket kuri dia je check मैं कभी बदलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ माँ यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ माँ तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ दूर मुझको दूर याद भी तुझको आना पाऊँ भेजना इतना दूर मुझको दूर याद भी तुझको आना पाऊँ माँ क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ क्या इतना बुरा मेरी माँ
झूलाते हैं माँ पापा मुझे जब भी कभी जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ चेहरे पे आने देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ तुझे सब है पता है न माँ तुझे सब है पता मेरी माँ मैं कभी बदलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ माँ यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ माँ तुझे सब है पता है न माँ तुझे सब है पता मेरी माँ Thank you. Ungwang amai phai hemlok tambu chingna chenau chingmai chingbai nang namu nyong phau ngau chadam nang sa program number 2 ngo bukie topu sailak hai takpalan chingna yuplak wilak passer sa passer hi pakpanang Sadu mana kawang de dobu ya pai bu hipak ngoha noman chingna shingin wang dang ma yo ya noman chingna shingin wang dang ma yo ya amakan ma shek yichi ma mat iman yewang ok hayanga amakan ma kupalana myanga yoong hayanga yiku hang chingna amakan ma noman shingin ngo taukan ma noman mongchango ngonang ating lakpu fai ya pai bu tobu namno ya pai lakchina sausan balanda hebak apna Hymn number 196.
Mr. and Mrs. Manjun and family nok an yu yayang tobu pangonang. Aniu teman fei changlang tizit mabu takango bu asyumbu yopum umpa se tobu pangonang. Ani happy Mother's Day si manwang mabu tobu ya bangonang kawang naman pawungilang kawang yalak pemuhiman. Sa nam nobu sosian balan fei tobu panafa kawang de yoblak jenis tongna. Amen. Kawang sipsi kaya. Tuman sangat susibu hebak aseme. Bong de yue yongan ba kawang lamwe painang. Hayang mabu mai buceng singbu ngonang. Hayang anyai na tinyibu kemjing me. Aniu mai damlak yu yuk wanda. Mai dambu sagi pabu ma jaya painang. Aniu kawang lam epu mabu sagi pabu ngaulan tumane noktan vet de Taiwan de. Yisigama yup nok me, yisima phone call me, confirmation pabu. Hibak pima China. Hado kong kimbua kawang de menyong palak, kawang de mikti siwa tamla. Hado hai ngonang. Mongsang bu tuman mabu yana yetai. Takaden bu tuman mabu panggalang ngok bu ki ngonang. Hayang tak adam tuman singbu, tak adam Dr. Lan o yising okpu. Yaha tak ngonang, mahi tak ngonang, hayang Mendel. Judek wan pamat tak pu ngonang. Ini yo okpu mangoklak. And we worry so much. Normal being as human being. Amyang amazing bu kada na myang gama, tamanda worry na myang bu mongsang bu bainam. You are quite normal. Tau jing na abnormal na miyang gumabahay tamano jamloy mong suila kungonang. So worry not. God is with you and God is with us. Matthew chapter 6 verse 25 ma. Tau kay tawa noman da inang. Noman ayen jing na hang halak yichi gama noman hang yinglak yichi ma noman pem jing na hang inlak mong ta sang ha ying phai si yong bu hayang ani mo phai pem si yong bu yichi ya toman worry ma bu lam bu allow needs jing na payang even toman in the voluntarily we put ourselves in trouble physically, mentally. Hayang anyay yahubu kadok nyume teman ngo yang dogi pongbu takaiden yoy yakal lengbu takaiden ma ngo nang anu ka siyaha
Shon bu tak hadin ngonang. Hayang kawang tuk pu ne nyek pu o ngo shun oklak ngonang. Toga ma hado tak hadin esay mongsang mong yang esay tanap kawang song da ya apaiha. Matthew 11:28 says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Tanap tulu may damlak angan wong. Kawang mabu halak jisumen matau chan pungonang. Ayen may dambu ya lak chinese. Takaden bu fay to nyai ngonang ki. Yoy so ching mabu yong lak chinese ating lak bu fay yong lak chinese tongnang. Yoy so ching mu yong do. Yoy so ching mu yong ya. Tak pu sa yichi hayang boy anyu wongpong anyu nang jingne hadawa wongpong. If you have a prayer request, kawang song da tanap tawa hadaw ya paila. Sa taibu nang ma hadaw agenda ngok ma. Kawang da ba agenda ya pailak jana nang uyong lak jana sitong nang. Just stand. Nang agenda nang mongchang ngobu kawang nginang. Hayang kawang numanda jana yelak. And many of you will experience healing for the first time this morning. And let it be you. Hadawa nang namyang nadamdo. Jisu touch namyang yang payma, it's going to be totally different. And some of you will experience for the first time that you ever experienced miracles in your life. Believe it, receive it. Tuman cham sa fanaba yupuy bakya. Yoba. Hallelujah. Hallelujah. Ciao ba da ba yung wan ba kawang. Ada ba namning sumi bak iya na may ching na kawang nang damen yung bufana. Hallelujah wang dang kawang nang moy manadam bu iyan. Hayang tau ba iyan me tumana ngobu yuman bu maya pauja bu nganang ngobu yuman bu mongsang mong meng bu ya apay nang chingnyoy nokso bu yuman bu mo bojo bu nganang. Hayang anu kasiyaha tukpu mabu honang. Hayang wangyang wangi amyang ya apay bu. Takalaka mongsang mong meng dambu ngonang. Troubles, worries, ito iyikim betuman mengonang. Hayang bewangdang kawang. O wangdang kawang nang songda. Nang nyihalan yung nang songda painang. Awiyan nang mubu. Tulumay yahu nangge. Chilo matakpong oba Nazareth Chiso Krisamam tulumay damdaw. May imato niya ay bulan doon Nazareth Chiso Krisamam wong alapa damdaw. Hayang anyo takheten na mongsang mong mga hibak lauling at takputak. Sickness, disease, hangyan ngoyabe. Major, minor, hadaw kong kibu. Nazareth Chiso Kristaman ma wangdang kawang nangamaya damba. Hayang prayer request. Hangi jing na worry na miyang busi. Hangi jing na mongsang busi. Hangi jing na mong tuloy may busi. O wangdang kawang to nyay balan nang songda paigay sa nanganyagyanggi. Dana badaw sipsi songda nang kadalan paye nang dayopo na nangachana jiba. Ada melai nya na pabulan kada mabu to mengonang o wangdang kawang nanga manka iyande hangi ba jingnese yopu yahu yabai nanga singnang nanga chana yibo ayong pado paiwang hayanga hongsa hayanga anyo mabu hangsene menyan pango yabai hado say wangdang kawang sagi na myanga menja iye hobu dokte o wangdang kawang nanga konggumu singnang aba ya achau kawang nanga hada melainya na baibu say dang kawang nanga chana yido nanga chundo hayang iman ayen masamu yasa nyali lakba kanying mangha tuiling bu singa bay na damdo be healed in Jesus name hayang kawang nanga say da chana yibong ayong yakay hallelujah wangdang kawang oyenda wangdang kawang nanga maidam lakparge nang menyong nang oyenda anyo yalakpa kawang nanga ayen chinbao dam nang da menyong bu fanang o wangdang kawang oyenda yopuda anyo nanga chana yi kawang nang menyong nang hayang anyo nyisa o anuling na tadam anyo nyisa to nyaye tuloy maybu takanan amyang da hatat na tadam wangdang kawang nang menyong fanafa yopoy tolana sopa nang monga yew amen kawang mo himanlak sutke Yongwan pada mongway hem lok tamdo kadong yu asay sa hem cha
lok lak pumenok kher iman dei pak panang.
Hemlok tambu queer, pumanok queer, no manda jimbu akung mong maya bungau Taitam nang. Sa number 4 ngo bukia long ngau jingna jenau otu ton long is it executive iri papanang. Mulanda namai Krishna mawang simpabu tanap Taitam wipa nyumba yang cinta buakung awang neto cinta kan debu anyulan tanap asin pengwanang numande nyuyayang momanyi Islam Taitam nang. Hamnongyu kanbu nyua awangpa acing yakai noatam nyua awangpa acing ngau ngayetam nyu awangpa acing ne sangpu ayan nyu kanbua yang jing fai silu katang fai sitao hamnongyu kanbua 항히에오 마temne 요옥락 항내 하다우간 부아 난 옹낭 아우베 마부 나바능오 뉴사하에 아사 몽자이 아몽장 바이완데 몽힘 송뉴네 맹 항고도 아맹땅마 스마이부 니부뉴 nang ngawing alam niyo asay me jongwan weibu amay ne meng hamnong niyo fay kadong niyo ma hango yenang mongjang dambu yenang haboy jaki akim yenang pa kanbu niyo nang yopua aching ri anu mebu Weye wang weibu ayan wanglam kadong yude weye dam nanga wang weibu hinghao ayong kawang ba mebu hanghi fayo nanga achingne lingyang bu simma yioklak kadong yuma yenang hapoy taunang chingne yopu yang yin kie kawang ba sisaw maang nang. Amen. Anyulande chilong sang sa ang fa pusoy. Jenau tonlong munyong fanang. Sa number 5 nyulan jingna yop buwilak pastor sa pastor di pakpanang. KBCM jinda wangshimpa kana angbu nyulan kanap noman tawa kimching yamme nyunyi paibude anyayna pumanok so chingaye hayanga pumanok mangobu hayemlan hayanga payonglan tumane nyulan nomanda i shibufai kan bume pon ya budau ngau China damnang yop pu cha ya la hayang atau ba yop some bumanok so chingaye New Landa chinghabu hingau timyang ngonang tau khema amai masut bua New Land siong sengot nang bai anio atong mo adam New Land sut suno all the married women
hado mothers New Lan hado yuyui soching ma yonglak jing nese tong nang yuyui soching ma yongdo hayanga pumanok atimbu hingau taman fai sosan balana nam noa tang simlana he dam glak hado jing ne hebak ebnang hingau tau bulana suat kan suat pok lak akim ye ko ma anu yup na cham yong lak kai no man de hebak lo phalak kai ma hingau tau polmeang kama New Lan suat tan lak tina tau idam na anu hingau mandau bo yi suat lak bongbong Hymn number 399. Thâu ya bi ô bồ nhị như a anh như ở căn bù ngao y na sa nang tơ căn bù mơ ang na thầy a thâu na như y bù nga âu ba thâu như thầy thâu ya bên
Hymn number 400, 400. Như cơn mưa thơm mòn phai ngọt na ô và gió bơ xin nhai thơm xin lên thăng mơ nhai lơ mây ong nàng cơn mưa trên thơm ngọt như cơn mưa thơm mòn phai ngọt ma lê ở tiếng lá cà như cơn mưa thơm mòn phai ngọt na hoàn tề mong yong nơi thế nang lan sẽ ba bữa sinh anh như hàng ký ơi kỳ như cơn mưa xếp xì tuổi mơ ma lê ở tiếng lá cà như cơn mưa thơm mà làm vui đó sẽ là ya là y ba cha mẹ ta như ta nhớ mà biết nhà nàng về ngõ sẽ về như cơn mưa thơm mà làm vui đó ma lê ở tiếng lá cà ta nhớ cả hoàng thơ tiếng lá ngao lấy giờ nàng ngao tiếng xa nóc xa linh ye nơ tâm nàng ya tơ mòn thơ ông bà đến như có hoàng thơ tiếng lá ma lê ở tiếng lá cà. Hymn number 402. Mỗi hai man bữa ham lòng như nhìn thơ man ở na yong na mây bữa như nàng à thơ man mong mây sờ sờ nàng yong na ở pa ca wang nàng ở tàu nhị mỗi hai man si cần mỗi man bữa như nàng à yếm tơ man yong na chào sa bữa ham nong như nhìn nàng tại bữa ai yong vì ba say cả ya yong nàng thua man nhân na pa ca wang nàng tờ nhị mỗi hay man si Atok higaw na cần bữa mỗi man bữa nhang
akan mahengau manpik pengok menyang kema yutlan menyan dan ke udoi komo manda bulan nginang anio hengau utang da ong ngonang tau le i wando pabok la $5,000 hengau timbung ngonang. If that is not sufficient, we should be happy. Tau keman atok pa kilari ma atok pa ikaw ma mando bulan ngo ko mayak hundo adam ngo bunumyang kama amai ikaw do hingau ya lain ngai nang bu Teneng bu Mother's Day gift. Ada yung bu special gift ngonang.
Namana tobu to hengo pay one bu hay may bu ching na ibu yichi hayang boy hado Mother's Day gift halak ching na tikon borda Shillong ma meeting ya yangi hayang ayong seriously ngau yangi like parliament hayang akim kimna we decided to order from Lodiana factory. Tau kama namana taubu hadawa achinga finishing touches yenang mengokolakai unpack pai butu henan ngonang. Tau jingna nok mengopu na halana achinga Nyih cheng da chuan bun meang kama nam no kama yong mai galakse tamnang. Tak yang bu hai pai bu hengonang factory pai bu hai. Ayang boy di konbor yong sangyak siang yang pai butu jangonang mong mai saya ya lak chingna hadawa di kon lan yichi hayang boy tobu church members lan hayim lan min me hayang tobu church members lan behave manyulanda honor na myang bu hadaw hingo jao se hadaw idam nangi man big pu yutobu adam ngob na myang gama yom nok yan yang pai me teman pai nam no bulan pai hawe ya bu oklak se hadaw china dam nang kawang ngau cha iyang nyulan jingna se yobu hibak yalak hayang hengo yuwang lakaya sa tikon lan acing among sangbu yulan acing among sangbu ina daw china dam nang Tisin bu hengo acing bright cha hi todok bu yang mong sang jang ayang boy kawang multiply na myang dam yang ge minyong fa mothers remain seated the rest will stand for the prayer for them to bulan teman yong ha nyulana sot ke numan jing na se yu boy bak ya baning hamnung nyulan all the mothers married lady please be seated kawang ngaw hadaw ge inang hadaw iyang phaima nyulan jing na se moi man yu dam me chin lo bu yu dam me ayan me yu dam me hayang pa ya domana yo patam lak nyu cha konjong phai ya chu ep nang hayang ya ye me ya yang sipsi phai nyau lei bu ngonang ya hi bak phe manan yangai ba yoi noksa wongpong lan chingna nam no nang hayang chok wolak ha yingbu ya hayim lana iman mong ha bu honang hayang yoi na tan bawa penyu de menyong panang iya inang sekolan ma bu nyuyong amai ne ngonang hapu nanga iman sefai semai bu ba yang na nai buel lo lam nang hayang nauya mai bu ma tainang hapu sokocha awe yongwan pada yi lo nang yada menyong falak a wang nang yada menyong falak a wang nang tumana cham se yup bak ya nyulan jing ne haleluya chao ba da ba yongwan ba kawang hado hibak amai ayan amai kawang nang moy man menyong fa bo ada ba yongwan ba kawang nang Taitam ayong ma nyu chane to ba kadong nyu da paina dambo hamnong nyulan ayan jina kawang nang menyong bo ayo hang sina married woman ngoya ba hado kebishem mong mobo iman sayda o wang dang kawang ayan chin lo bu fado ayang iman ayan ma mong chang ma tulo mai bu fado ayang anio yalak pa iman de kawang nang kanbu yalak pa ngosi kadong nyu takaden sangsi du dai ma iman pong ne tadam iman sinyaw yang lia ang tadam iman to nya ya ang tadam iman anio wong yinang ba ngone tadam kawang nang yaha cha angan wong mayang nang mo himana mayang nang mo bu ayen chin lo bu tang me iman tulu mai me kebi shem nyulan members amaina ngolak chingne ayang wang dang kawang iman ngobu nyungo wang lam iman anang kaya hayim lan hayang payong lan tumande
yaha ma yalak ba wangdang da woi bai lak ching ne tenap ta mo ombu nyulan apa aha yaha achau kawang men ma moi man tam ma yopoi ayang tenap hata mo om yo okpu takatene hospital ma yisigma nok ma ngobulan awien ngonangge uba kawang nyulan seide kawang nanga ayen chenlobu moi mana dampa hayanga imana lingbu dui shoma imana pau dikpu ma cha chona dampa wanga ngoine dampa okasanga damsi hayanga tulumai mongmai kadong nyu pa yo okpu tauba mongmai hayanga monghum pa damsi nyulanda wangdang kawang nang men ma isie pumai no ko pone ya boy ngai wang bu hadau ki bu modeste yelak ma moilan ayen maya haune dampa o se wangdang kawang nang yak ta fana fa yup nange tolana soba na monga yeu amen sotkai kawang moi mana sa next Taitam the mandai ba hem lok lak china hipak yu bungonang tau khema try you chingna sweetest gift iman hipak fanang Hello, test. Hello. One day a mother come to a prison, just see and every but precious son. She told the warden how much she loved him. It did not matter what he had done. She did not bring to him parole or pardon free. She bought no silk, no gold, no palm, nor time to see. It was a halo sent out from heaven, the sweetest kiss, a mother's smile. A boy had wandered far from the far side, though she had pleaded with him each night, but not a word did she ever utter that told her heartaches. Her smile was bright. She did not bring to him parole or pardon free. She bought no silk, no gold, no palm, no time to see. It was a halo
She's gone to heaven from heartaches free. Them bars around you will never change her. It was her baby, and there will be. She did not bring to him all apart and free. She bore no silver, no pomp, no style to see. It was a halo sent down from heaven's light, the sweetest gift, a mother's smile. It was a halo sent down from heaven's light, the sweetest gift, a mother's smile. Thank you. Programa yanang ya boy engung amai fai anyulan mongmai de ma hemlok tam buchina mongmaya bungau chadam nang ibaka angjang dai de bu hyang boy sa kawangau chalang onang tau khaima kong kumbu tai da bu fai ngogayo sa tangau chadam nang sa kawangau ya pailak kon nyewelalek pa speaker sa ide ipak panang. Teman Fai Wangsem Pabu, China L. Pangwing, Vice President, Tangsim Ministry, Tenapu Mother's Day Taitam Chongpa, Hayanga, Hadoma, Teman Fai Wangsem Pabu, Nyuma Pangnon, MP, Hayanga Anu Teman Fai Mr. and Mrs. Wenyay, Deputy Commissioner Mon. Hayanga leaders Longmailan, former President Hayanga Pumanok. Hayam Naimlan Anyayne Kana Anu Asia Taibu Mothers Newland. Nomanda Wangsem Honang Hayang anyayna Newlande, Yalakpa, Palandaman Mabu, Hayamlan Mabu, Pumanok Mabu, Happy Mother's Day greetings, Hado Yalakpa China Damnang. Achingha, Singbulan, Singokla Hayang Boy, Singbulan, the Tamu Boy State Bujing, Deputy Commissioner Ala Baibu, the Mangi Bulana, Inok to pay, you become a Pumanok Sotingangi Digi, Hayambo Yungi Bulan, Ola Kaime, the man by Inok. Nyong hayang at DC imni chama hagay shotching mi tamunang. I would like to request our new Deputy Commissioner, Mr. and Mrs. Winyay, and Madam to kindly stand. Tamana imni baybo mon district DC na baybo pon yapako hayo. Welcome to KBCM, and this will be your church. And this is your church, of course. Thank you. Be seated. In a similar way, if there's any guests, visitors among us, you are welcome to this very auspicious day, Mother's Day celebration. Tanyibu topic, Hamnong Nyu, a mother, Paulak Chingna Nyih, Kanlak Chingna Li. Paulak Chingna Nyikpu Hayanga Anyu Kanlak Chingna Lebu. Called to nurture, chosen to love. That's mother. Hado Cheng Ngawlak Ngonang. Hayanga Hado takes Isaiah chapter 49 verse 15. Mabungonang 15, 16 of course. Taujina Hado Isaiah chapter 49 the cham leha. Tanap
Sausan ba kaya ibu me om yang ngonang jeng olak na chia bio noman ma Bible ab yang lai ngolak chine se China damnang. Isaiah chapter 49 verse 15-16 me ngopu ngau ma ya fanyang tanyi bu topik teman hamnong nyu pau diklak chingne nyek kanlak chingne li hadangonang au benomana same chapter verse 8 la yabe yongwan bawa yui kadalande inang au benang yanlak chingne hipak pailakai tawa nang de mongha bu haulak hayang chamlak chingne nang engwan bu de chanlak tawa nang yomlak hayang tika anglak hayang nang kaya kada lili fai chengi chipu linglak tawa nang saa hang ne u yemyang ba wenna angbu nang ching ka mukma nyi se ngone tamlak heki yongwan ba ka wanga Israel de mongyong ngau promise chanbu pa ishibu pa the Israel the so-called Zion tanapu text me verse 14 me hapoi Zion ka dalani yongwan ba we tuman wenado the Lord has forsaken us iye tuman pedige forgotten tawke yongwan ba we chan. Then God responded sako chawa yuha pi doklak hayanga yui bubu hade yikan laka hado tong bungona sako cha yuha pi doklak hayanga yui bubu hade yikan laka inyu yuha pi mayanga ngoya boy tawanang aubyo yebelak. It is impossible that the mother forgets her own child and cannot imagine mother not giving her love to her children or to child. And yet, even if she forgets, I, your living God, will not forget. I will not abandon you. Hadawyang. The context is that Israel land, due to their own disobedience, Babylon angjing me exile mo buyang. Babylon angjing me raya van me hada under captivity mo buyang. Hayang ay iman physically, mentally, mabu masanga bong boho yang buyang. Years after years, yung sauji yang buyang. Tau jing na say imana, yung mong suye, mong meang hayang mong himadaye, imana ating laksibu, kawang, o imana cham menya ja. Hang na kawang bay iman yung yun iman tuk tay busing, imana pen busing, imana pau busing. Hayang hadaw jing na say hadaw consequences, captivity, Babylon ang jing mongok buat daw yang subu, imano abong daw. Hayang Nyih sa anyo Israel daway dawa ang jing na Jerusalem ngo uyilak ka mangaw. Hayang yo oklak. Hayang saji tumana kawang o oven debu. Bimay debu. Saji halan si wanda. Kawang kan buha Israel da hangi metaphor, illustration, parable. Ngawi ang Israel katalanda ihano. God wanted to illustrate, use mother to represent God's own heart. Hado yang hado teksa. Hangga new jahat pedok lang ngonang ka. New jah hamnong new iha de ikan bungo nang ka. Yang olak te, it is impossible. Ayang amay huya, kada na miyang bujing na. Bi may bu new cha,
New lan cha i ngoya bioi. Dawa kawang ya. Dawa yepe mai lak. New noi yepe ok lak te. Hado yang ye. Dau jeng na hado ki bu. Kawang example ne. I kan bu I mong chang haulak jeng ne. Hayim yi chi, natan yi chi, payong yi chi, hayang boy soko mà lép yang mother ham nong như mà lép yang chôn bu. Hadawa hang sin yong bu thôi. Tau jing ne tamane sing ya laka call to nurture a divine mandate yang sa singha. Ham nong như mother paulak jing ne nyek pu. Hayam lande paulak jing ne nyek pu. Hayang hadawa kawangan nang da achau bama nyek pu ngonang. Eve unyucha. Genesis chapter 3 verse 20 man. Hayang a living being ayan yan mok sebe paudika care na myang bu awang nyua Eve hado hamnong nyu Eve hado nginang. Tauki mu Hana Samuel de paudik bu fai yub kembu ma paudika chongoya na dambu hado Hana hamnong nyu nyu cha taman nginang. Tauki mu Mary Jisu inyu Jisu da ating lakpu monghembu angbu hado nyu taman nginang. Tauki mu Jokobed Exodus chapter 20 Exodus chapter 2 verse 1 to 10 man. Cared, called to care, chosen to love. Paulak ching na nyekpu kanlak ching na lebu. Sibu kia hado Jokobed ma hado nyung awang lam ngok punginang. Mosa inyu yang hadawa. Hayang na halan kongkim bu tuilak ching na. Ngau kiang ang bawa pawanda inyu riksa yang hado nau yetui. Mosa tui yuwen. Hayang wang beng lem nanjing ang. Hado nau hang ke chau ok na no. Sapa wawa kemiyong ngay lakay. Hayang boy, she did not give up. Ating lakpu cha, mong hembu cha pay. Yang jing me. Phung day. Mu do mong ma no nam noyang temana hado ki chai nam basket me hayang hadawa aniu ayan namu meang hayang hada ayan na ha paulak chingna nurse nyuyong yam wanda anu chukopet mu anu chamdau hayang inyu ating ba mu aniu faro angnok ma aniu nurse chana payang hadaw Mosa Naha Pau. And that Mosa Naha became the deliverer of the Israel. People of Israel. Nyuja apau dikpu. Tui window sipu ma tui winbu. Ili abo yali abo lilak sa kong kembu riksa yang apau dik ang yang. Aniu ading lak pu bai aniu namnoa yang jingma pong daibu. Hayang boy aniu kawang mu tui ling bu ya yop pugi ading lak pugi Aniu hadau paulak nuhoi aniu emu. Tui sawa tau yang payang paudik yang hadau naha. Israel land weba amai mosana miang bungonang. And we have many pastors, prophets, politicians, engineers, doctors. Nyulan yak mabu. Nyulan kan buffet. Nyulan paudik buffet. Taking all the troubles, risks. Kongkimbu hado kiyanga. External, internal challenges. Kongkimbu. Taujune, we salute you mothers on this special day. Pumainok chingna nomana hamnong nyulan nomana yo ongpu bong pong. Hayanga hayam lan chingna se bong pong. Hayanga kadok nyu mayanang ya ba oyen nyulan len dai degi. We honor them. Iman de isi bu.
iman de wang sem ayong panangi hingau yom hingau ata teman de kawang apa bu yoma nyulan o ngoyang buyang sa ting lang na au be temana Susanna Semenbu Susanna Wesley Bungau telaya be hadau New York cha anaha panmatu 19 children bu buyang and 2 of them iman 19 yomubu John and Giles Wesley and the theological students know so much about John Wesley England me revival ayong ya Bible yung bu holiness achao jingne se ya dui so jingne sangyak monggo bu hado John Wesley inu ije inaulan iman panmadu ngoyang boyang hayanga hado panmadu tebu inu minna Susanna Wesley despite hardship she homeschooled all her 19 children and spent one-on-one time with each child weekly. Is it possible? How many children do you have? 1, 2, 5? Or how many? Hangsin ngo nangi. Hadaw New York mahayam pan madu ngo beja. Hayang pan madu ngo bu New York. Hat pa lepie pan madu de. Sija hat isai be. Iya ngau beja. Lo masot de. Hibak wene nyau le ngau friendship tamme. Pan madu yang nan jenang siji. Pan yang au de je pau bu yang siji. Hayam ngana yang bu jing ne je pau yidik ok siji. Pan madu hayang bo hado New York ngai ibu hai ibai. Hatcha nuhoi. Iya pan madu yomu bu cha de lom yengau ba lena yetam. And we salute such mother among us. Hiki bu nyulan, nyumay nyu, hamnong nyu, silak wang nang, minyong ngambay palak wang nang. Haka pau bu jing ne, haka kan bu jing ne. Doctors, engineers, businessmen and women, lecturers, teachers, missionaries, politicians, the mabu ngay tambu ngonang se. Ating lang nang. Hayang hadaw mother New York cha spiritual influence. Tuy nanya biyoy. Kawang ngau menyaw lay. School da hayam lan school amay da son yok yang buyang. Pan mentu bu bunum yang au hin teman ya van mo yok lak hangay si. Lai nyaw lak jing na tani ngani bu. Lai ban da son lak yung expensive ngo bu kay. Hayang boy ya homeschooling pa beja. Homeschooling. Nok me. Hanggang ibu nok me. Teacher na miyang anyaw. Lay school. Homeschooling except miyang nang buhay. Alaw context ma. Hadaw ki inyaw lay. Tamyang nahalan. Yan bu yome. John Wesley. Yasa nyali theologian ada. Hadaw o chana yan shubu yang. Hayang inyu chiyang ibe. And I believe we have many mothers like John Wesley's mother in Kebishim. Kebishim hegi bunyulan ngo nang se tawa ting lang nang. Lepujama, for instance, just an example. Let's call a lady Limay, Konyak lady, a mother. Hayang ya husband na nahani pu tau yang payonga lima bune taiha. Hayang hado New York young with 2 children. Payong ba manbu bude now si hibak ma now I pu tau yang liday.
hayang hadaw limay kaham manwaibu farmer or goes to field to work hayang ni che se to nyaya tuilinga huyak lai pa hanay yang ki ong yang hadaw yo hayang hadaw yo lek yang hayam ni sekoja natani da pau to nyaya bioi yong to nyaya ong yang ani hadaw hayam ni bai hibak winlak ta yakai hayam ni bai mu ani hibak win ani yong to nyaya mingoi song ya bioi ani bible app yang time to time kawang ngau hadaw hayam ni da nyau. They grew up hadaw na hani chong hayang now one is a professor university me professor cha na myang dagi hayang the other became the missionary and another person cha missionary na myang hayang hadaw na hani cha professor hayang cha missionary ni and when the interview to mana interview na myang wanda let us imagine that these two professor and the missionary responding to us my mother was a bible my mother was a bible to me jing ne hayang a jing ne our mother was a bible bible na ngok ko jaya bible ne na hala na bible yi hayang bo new mo bu inang na hala na bible jing yi sing no ok hayang bo new bible kawang ngau sing bu jing ne hado kawang ngau i ngok bu jing ne hayam ni tini missionary hayang a professor ni anyua to me jing na bible ngok ko ja. And I believe many mothers are like that. Yulan hagang ngonang buuma, hayang hagang ngonak sa ating lang na. Just don't leave it to Sunday school teachers. Hayang not only to your pastors. In fact, I don't have children here. Nahalan daw machao yun ang iman pa yung ngawlak dyan. They are with you all the time. Hekibu, Nyulan, ngoklak, hayang mong may tainang. Kawang nga niya muhimanlak. Scientifically, neuroscience ibuang, first 1,000 days safe brain development of a child. 1,000 days means maybe 2 years and 7 months, something like that. Hadaw mong mubu brain development process. Hadaw jiang iminang. Hadaw wanda. Hadaw kata hangsin singamalak, hangin na miyang hanggang ngolak. Hadaw ataw wanda shape na miyang adambu. Hadaw wanda yaw adambu, haw adambu, adambu, ling adambu. Sibu yang teman brain, teman chiloa. Wang biang lim man ngoy bu bayang. Yang ataw bang daw ba teman na bu Yolanda. No. Wunyu bu balanda. Ibu de. Sip to, right? Hagongono. Hayang hadaw na jing brain development na melak quality hadaw now pay awi hibak sa win. Hadaw dang mo boyang. I just want to say that period is also very important. New cha pa cha tamana singlak hibak taw nginang. A new attachment theory, according to attachment theory, secured bonding with mother builds resilience and empathy. Taman ayan ma hado resilience, weak na miyang bujane.
we got defeated many times. Hayang bo hado resilience. Lebu jama nyai tim de punch le myang kama it punch back. That's a resilience. Circumstances situation cha lan si yok chang bu bai bu da halan sin nang a sungu yi nang tu yi ta bu ado resilience. Not reaction. Not taking revenge. Hayang bo you are strong enough to give the equal strength back to whatever challenge that comes in. Hagibu wong, hagibu material, hagibu qualities. Hadawa bonding with mother. And you by young close ngobu hayim chama hadaw qualities ma ngobu shibim. Maybe some of our children might have lacked this area. Let us not just right away blame them. Chajama na halanda, hey, hagibu kada si inok. Hayang boy chajama, new balando mana, hangi kilak no ngonang. Tau jing ne, hadaw kibu, new lan me, ngokbo hayim lana hangsin so may busi. New lan no man bay chongbo hayim lana most fortunate. They have this resilience. And you can do. Yaha iman mo nang. Yayang bu. Hadaw kada ma yayang anango kada. Hadaw kada ma sipsi yayang hango yanango. No. We train that only from mother. We got influenced by mother. We got that feeling through mother. Hadawa new mubu bay bude. Hadawa new mubu bay sak bude. Hadaw sipsi laka, yayang laka. Tau jing ne, tanya hadaw ma nyulan hang sing ngoya bay. Numan na toy may lingbu, hayang numan bay, chongbu hayam lan, saw may bu chiang hay iboy. Iman na wong tau bu chiang hay iboy. Iman na may bu chiang hay iboy. Hayang naman mangokbu hinghaw chiang hay inangi. Secondly, chosen to love. Kanlak jing na lebu. Paudik laksa jing na yichi hayang boy kanlak jing na lebu. When we say paudik pu, we think of fitting food, right? Nik chanyang aphala, wan chak atamlak, yisigama hangay haying namno tamlak, hadogi tamana taina. But sometimes that can be done without love. You can still be a mother without genuine love. Just in caring level. And yet, no love. Hayang boy, tanapu topic ma. Actually, you are chosen to love as well. Not only care. To care is a divine call. In the similar way, to love your children is a chosen profession for you. Chosen. You are chosen to love. When we say you are chosen, oh, I acknowledge that. Nangali yang bu, kawang sausan lak jing ne, hama sa tawa ading lak yong bu. No, tau jali kawang nang libu ja, kawang nang li ya bu ja, hangi dui sau jing ne, hadaw dui sau jing ne, nyong lan, kan lak jing ne, au li bu si, kawang ham nong nyu, kan lak jing ne li, awi kawang kawang hayang kawang libu na miyang kama hadawa hangsin yasan yali lang hadaw ngonang tau jina kawang numan liyang gi hayang hadaw kanbu numan me ngonang au batamana choi chemical hadaw scientific term tau mayang science asing I wish MSc nyaw yang pai theology nyaw ni tai si bang bai yong maya sibu Bible lumong the song se and you well balanced teaching possible. And the mathematics mo yung may gama illustration lam bu hado formula lam bu iyang church members landa mong do ong tam hasbu.
hayang boy right away metric pass ang boy mdenga Bible calls te hitayang gi hayang boy time to time tamana lai wanda tobu hadoma dopamine joy chemical released when a mother sees her child brings delight and motivation over inyu na hangi apa inyu that only mong maibu hado pa nang mayan not burdensome. That is a gift you have. That comes from you, mother. Scientifically. Hayanga tauki mu oxytocin, oxytocin, bonding hormone, released during childbirth, breastfeeding, hugging, deepens through and closeness. Hangiba natan lana, payong lana, feel na jimyang ok, fay ok, mother can do, mother could do, because of all this reason. Nyulan mangok bo hingaw. Kawang a chosen leyang bujing ne. Because you are chosen to love as a divine calling. And then prolactin, mothering hormone increases milk production and care sensitivity. A mother's brain literally rewires after childbirth, enhancing empathy and vigilance. Payonglan, temana tisin Taitabu, yenang. Hayang bo nyuyong lan me, hado iman me, nyu chana, hamnong nyu chana meyangbo hormone, hado system release na meyangbo, hado scientifically taungok bugaya. Hayem the breastfeed na meyang oklak tam ying oklak, hado capacity, hado ngay buyang, hado ngo buyang. Because you are chosen to love and care. Hayang hado anumanda childbirth, habut now by wanda, hado painang. Hayang nahalan by hak na meyang wanda, hado me painang. Yoonga, anyay nahalan da pautik lak jing nese. Payong la na mayang yedai da wanda, you become very sensitive to child's care. Nahalan da pautik lak jing na. Hado hingho, hado kip. Naman mangokbu hado inang. Tau jing na naman na nyulan na anyay na naman mangokbu hado shido. Hayang tuman o siya tainanggi. Hayang boy hibak jam hadom iman ba si ingo no kuhimama nyuyong cha nahani tasbin de tui winyanggi. Police ko imam bo police lana pho pai bu thana ma hado pho bu cheng tai do nang mother killed 2 children on mother you knew hado tui win bu police hado pho bu hibak chama ngayang gi hayang step mother new awang ba aha, small child. Yun de chao sa manok pu. Shot de linge, chem jai si shok pu, tau kan mamu let ket pu. Naha, de. Ye pau yudik pa, men me, I ha na tampe jo. Hadaw pu ngawa, teman Konyak area, yomu pu, cha sangnya ka di boy. Nyuma stepmother. Teman nyuma si mama yang negatif pu yete. Second mother. Lebu jama hadaw gi utay nanggi wongpong na meyang bujing ne hadaw gi bu nyisu banyu emailan ma ngo nang hayang boy atama hako ngo do buma Konyak nyulan yu ha na yichi bu kai se mi ha de chi ab yoy haki nu saka na halande konlak a hangki bu nyu na meyang bai hado tai painang ko himamu nyuyong songning yang naha hayang inyu ni tu yang ge hado Konyak nok me Konyak nyuyong Konyak anyulan nang songning yang Konyak nyuyong cha hayim cha toy
heki bu cheng mi mengai bu yi teman ma ngai yang ki heki bu encourage na myang bu yi chi jayo nyong landa hagang olak ching na wangsam ho bu e si bu chang ibu yi chi nyulan evil minded ka si tok pu lam ma tayang hadau ki adam yai nang bai hayang ka wang o tau ching ni inang bai nyulan na mai nang ja yu ong nyulan na yui pu ha pelang ngonang ka men be ja not possible hayang boy amai huya pi cham ngai sa bu nyong cha i ki heke cham ngai ab yui tau ka wang ba au bium even lak Israel na mana hadau yang ki. So that is the spiritual message for all of us. Nyulan sa jing ni ji God ka wang teman de restore me ang damlak teman yan damlak teman de ia hadau ki sangyak monggo ka wang tainang hayang ka wang kanbu hadau love metaphor hangai me illustrate le jim yang bu jing ne se tani ombu hamnong nyu naman ma le pangonang ta kama tanap teman re pabu topik me hamnong nyu paulak jing na nyek kan lak jing na li ka wang au chai bo se de muhiman topic mango bukia kau ngau chamnoi moi ya pai bu tani bu speaker para munyong fanang aniu yalak ba to bu sai lak hai tak palan jing na yopu aniu nyulan jing na yop tambu jing na tani bu speaker rowin pada mungmaya bungau charam nang aniu part ma ifai aboy hipak yua lokpu akungni namanda mungmaya nang aniu part ahiu ye felba tani bu program sampai ba success na melak jingna kongkum bu ya bu jingna mungmaya bungau charam nang tia sa tuiso hem chaluklak 399 Epso bu na myang ma teman melancam sayong Tâu ya pe o pu ni như a ơ như a gan vương o i na sa nam thâu gan vương lang na thầy ơ thâu na như ni vương na âu ve
tôi cho mà không giúp nhà lặng một năng tàu sâu mà prayer points cha Nyih atau igneng awang mà prayer points mà teman mulan na yok patan bu atau Taitam samai bu sodam bu china kawang pada menyong fa atau awang ba points mà kawang pada menyong fa yupa Nyih subu ba point mà exchange prayer ki ya ha anyulan tani atau kumjing au yin au shin payo ngoi abai yoi na tan balan ching na yop kai yoi ha lan ching na yop kai anyo atau ma abalan chelan au yin au shin payo ngoi abai anyulan ching na anyo ya lak ba yop ha sa do chadam nang anyo lim sebu ba points ma 2026 atau Mother's Day wang Mother's Day Nyih atau Taitam semai bu ma om olak china kawang da nanga pau ang pau sa atau prayer points lim ya yang teman mulan jam sa yopa wang thang ngobu chao yen kawang nang da menyong fa nang ki nang da yopa than bu ki atau ki hipak kamai nang boheman tam yang ki wang thang ba nang da menyong fa kada ma bu sangan seji takai din bu ma hang ye bu tu myang ma ma nang yang bu nang samai bang pawang ga atau kebi siam bulan Nyih Taitam nang samai bu sodam nang menyong fa nang ki chang kawang Nyih nang ye bu tu yang chana nang fa wang thang ba nang samai Nyih ma hatau ma anyulan au na sampai mo nang ki wang thang ba nang ma nang chino so Nyih Taitam pai mo hang ba Mother's Day pai mo ma sambai bu chai lai ba yo ma na sa Nếu không thằng và 2026 một cái Mother's Day atau Taitam mo sampai thế Nyih atau mata pedin bu sangat jauh sibu ma pai mo ka anyulan Taitam thằng và nang sampai thank you for your time Nyih ma hangi ba ngau ngau ba hangi ba ngau che ba atau chatang chana yang ba Wong thang ngobu pa Nyih ngau ngau wa lem pa na nang yang da fa Wong thang ngobu pa nang samai bu ma atau Wong thang ngobu pa nang atau Taitam samai bu nang sodam nang menyong fa nang ki nang da yop yang akong wang ki wong thang ngobu pa nang atau Taitam samai bu sodam nang menyong fa nang ki anyo yalak pa anyulan ching na yopoi nang chinda chinlo sangsa bu fai iman ayan nang angsi anyo wang thang ngobu pa 2026 wong peng Mother's Day Taitam mo hatau kia samai bu ya olak china wang thang ngobu pa nang pau fau sa nang Yesus Kristus mun ba yan da ba yup nang ke tolon china kaung nang mungai amen O Pater,